program y'omurembe aha TV West ne kukibaho Radiant Bright Spray yeka asaka biri kumurembe. Umurebi wa TV Western ngutangira aha program y'omurembe nanye Jacqueline Arinda betaba kututamusente n'aba Radiant. Aba Radiant bakugira ngo otakaza ko kabona ecyo inekora no kugura amashitaga Radiant ukatomu ishoke ukagura naka shampoo ukanyira kandi ukarebekaje biteri zoba ntwenda kureba aha handbags z'abakazi ningashi enshaho z'abakazi. Enshaho z'abakazi twinemwe enshaho nyingi munonga kandi mu nshaho ezi naho twija kwega ibintu byingi itwe nkabacyara ebitwenekora. Omukubanza tuzakora crossbags nzo zabanzoho kandi mu wirobo zikaba ziri ezamani kandi hata zigarikire zagarizamani. Crossbag no asa kuzijara aha kiteteyi no basa kujijara aha jini. Crossbag konka teshemerire kubaneza umekoro eje yamani ningasha abajungu nibaketa kajo wear ezi uine kuzikosa omukajo wear. Omushiki witogo naza kutishoboraje abintu ebikwatirine na handbags. Nija kubagambira aha murembo kwatirine n'enshaho. Enshaho zitukwata nizazine ebikabyinji ziriyo miringo mingi kandi enshaho buri nshaho nebe inaho kwatirwa umundo go kujijara no gotashire kujijara. Umurembo go guruho ogwabishiki hariho obushaho obuce bwa crossbags nkaka akan kino mukono muringwa nakashaho kacho munda aka kashaha ko kuza kutekamu ebintu byinji nakashaho kace omunonaga mwesimu yawe ningashimwa bishyabo kwekunda otekamu kabwa wipes bwawe ogenda ejenshaho wajipakira kan fashion yayo no wajibuza fashion so okugumeriete kwa tineti nubwe kurebekaje nshaheji no basa kuhindura mukono honaho kwendera ine omukono go muringwa ogo gwa leather kandi ine na chain. So aho kwendera kuhindurira enshaho yo aho kwendera kuhindurira mukono nho kuhindurira obushaho obu tikashaho ko kwatwa omuntu omukazi akashaka nkabonera muno mushiki yakakwise no buyakuba omwana muto mwaba bana b'emyaka 13 garra higuru nawe nabasino basaka muhanka omwana wawe nikarebeka je munonga konka crossbags into atwine crossbags zemiringo ejine yo mukono muringwa kandi omukono gwayo to gufunza omukono nugwa gwine guma guti konka kandi nabwo ntwatwineho crossbags zo kubasa kufunza omukono twineho nkaka akano basa kufunza omukono gwako akanakona kashaho karunji munonga ko murembe mwabishaba out no basa kuza out nako jende nako kandi akakashaho no basaka kwata nako katino go mukono nako no basaka kwatoti nako nakashaho nkarebeka je munonga no bwakuboka kwa siroti kandi nakakashaha kanako two kupakira konkako kine mu space mpango no basa kutamuna na makeup kit yawe esumu zawe nibizamu kandi ejenshaho tinshaho yo kwatira burhamu ubwo bushaho nubukira kurebeka je mu weekend waboriyo mu weekend oyinaho kuza akashaka wakakwata norebeka je kana abantu mbarango ryo umurembe kandi ubwo bushaho nubwahurana na colors ejini silver ejini kala nunji munonga hat colors ziruho zo murembe ni mwabishikino mukimanya silver na gold neshaho nunji nzanzirebeka je kandi nesha nkara ezitakubora myenda nozikwatira haburukara yona yo mwenda konka kandi nkaka toka kwatira ahaburukara noine kuba oine myenda yuwakajuraraho eyo kakwatiraho ekarebekaje akano kakwatira hakaraze zildak karaze zikwasire zidar karaze zikushautinga
kandi twarwo mu crossbags hariho enshaho ezindi ezikukoratira crossbags nazo enshaho nungi za weekend zo kukwata mu weekend. Hariho enshaho nkeegi, egi n'enshaho nungi munonga mwabishya bukunda kujwara jeans. Enshaho egi nerebeka gye munonga ha jeans kandi egi yo ine entaniso na crossbags akuba egi yo ni mpangoho nobwa kuboinaho kuza orikwenda kuteekamu just ebintu biche nogire ki wateekamu eline separated hagati ebaganisemu noteekamu ebintu byawe konka kandi nayo tagipakira munonga akuba wagipakira no wagibulisa shape twantwenda kandi egume na shape egi yet straight. kandi ekyomutaana hanshaho egi ekindi eine ogwo mukono. Abishabe birebi nibakunda kukwata enshaho zeje mukono kandi nukwegurya ha murembe nobasa kuhekota enshaho yawe ogwo mukono guriyaha kandi eje gumegwije ninga shobo wanoza nkantu urukura ngonoza hantu heshtinisa ogwo mukono nabwo nobasa gwihaho okwatoti. kandi enshaho eje ndije kirungi cyayo design yayo ni design y'omutaano, design eri unique na woje kwisoka za hantu really no taking attention y'abantu because design yayo ti design ya buri nshaho nora ngo design yayo design eri unique, design nungi hene na zipu yenyuma ababa wabanovuge motoka yawe chumuzo cyawo no chito mukando otaka home parking ukatandika kutankurira enshaho mu ndoro kuronde chumuzo cy'emotoka. kandi kutukurga ahashaho ezi still ezezona enshaho casual bags kandi ko kurga omushaho nkezi ntwatwineho ezinde enshaho casual ezo kukwata mu weekend. hariho nkeje enshaho nayo n'enshaho nungi munonga hateje enshaho abonje ntideta casual nahabwe mukono yayo eine mukono miringo enshaho yo ne mukono miringwa neba casual eje enshaho tokajikwata mu office ngo aba smart shanayer office ya Friday na Saturday no basa kujikwata. Enshaho egi nayo n'enshaho nungi no basa kutravelinga nayo n'enshaho nungi munonga ogitekemo ebintu byawe kandi ebintu byawe bihike mugi. Enshaho egi nayo eina akazipu kenyuma. Ezi enshaho z'akazipu kenyuma ni nungi abo kugira noteekamo ebintu byo kuba nonda kuhikirira ebyokwenda kuhikirira hihi kandi otakuza kutamvurira enshaho. Enshaho egi nayo kirungi cyayo eine akashaho kayo karungi ko munda eine akashaho aka nako n'akashaho ko kubasa kukwata ahantu abishaba kuza autu nabone okakwata nikaba kine no mukono gwako mukono muringwa kandi ogwo mukono no basa gukosa na hanshaho egi nagwo gube muringwa nko gweriyo gutwatwarebere nagwo gure kure kandi okwatote enshaho yawe nabone nerebeka je munonga. Ahashaho ezi n'obuntu bwo munda nazo nzaziri ezebika byingi. Reka tuzo mu kahumuro nabwanyuma tugarike utakargaho.